Abarbitre bashobora gukora ivyo bakurikiza kijyanye n'itegeko. Gusa nakongera kubibutsa abaturiye uno mujyi wa Bugesera cyangwa Nyamata mwatanzwe kuko umukino uri hano ku mpande zombi wa NPS w'ababana n'ubumuga. Akubwira ngo ntabwo byoroshye ku mpande zose. Abayeho kumbura rero kubahagarara amakipe yabo ba kapiteni hano kigaragara kapiteni agiye kugira inama ya nyuma abwira abakinnyi be. Kwa mwana muto cyane arimo aratereza mwana muto cyane rwose mutoza nawe hano iyi kipe ngira ngo ya Musanze niba nibeshye garagara n'ubwo ari umutoza ashobora kuba ari n'umutabazi kuko mbona yambaye tripling ifite umusaraba utukura. Ntabwo byoroshye hano ku mpande zombi. Kipe ya Musanze igiye guhura uruhande rw'abakobwa ni benshi cyane no mu kibuga hano abafana ni benshi cyane. Este turi kumwe n'umwe mu bafana hano, turi kumwe mu bafana baje kwitabira sinzi nkurikije ta afite bigaragara ko ashobora kuba ari umwe mu bakinnyi ba football. Ushobora gutangira wibwira abari hano n'uburyo bitabiriye uno mukino w'abana n'ubumuga. Nitwa Nshimiyimana Bureze, abagenga muri Quatrième Mukonzi hariya muri Etoile. Urakoze cyane kugira ngo Blaise kuko wabibonye hano kugira ngo wabibonye ko n'ababana n'ubumuga nabo ubwabo bashoboye. Sinzi wagira icyo ukangurira bamwe mu baturage baturiye hano umujyi wa Bugesera uburyo rwose nabo ubwabo bashobora kujya babasha gushyigikira ababana n'ubumuga ku bijyanye n'umukino wa NPS uwo bita ngira ngo football, umukino bakina hasi ku mpamvu z'umeze muri sinzi watangariza iki abari hano. Hano bimeze neza cyane, urabona ko ari umukino umeze neza, bafite ikintu bashoboye, ntabwo ari ukuvuga ngo bazajya bahora bicaye gusa. Bivuga yuko no gukina kwabo bituma bamererwa neza mu mubiri. Urakoze Blaise, nakwifuriza ishyaka yirwa. Hano rero nkuko twabibabwiraga umupira watangiye uruhande rw'abakobwa. Ikipe ya Musanze, ikipe ya Bugesera. Ikipe ya Musanze yambaye mayo y'icyatsi, ikipe ya Bugesera hano ibitego bibiri rero by'ikipe ya Musanze. Ngira ngo nakakandi kuko ntaribonye koko karakora. Ngira ngo hano ndabona umutoza hano rwose w'iyi kipe ya Musanze wijera cyane. Niba ari umutoza wungirije, umutoza wijera cyane yagira ngo arye icyuma. Ntabwo byoroshye rero. Ibitego bibiri ku mpande zombi kuri buri. Umukino hano rwose wigaragaje nimero 6 w'ikipe ya Bugesera. umutwe mwegere inyuma wawe buzwisanzura igitego cya buro hariya mwegere inyuma cyane rwose. Ibitego bitatu rero, ibitego bitatu sinzi ibitego bine bya Musanze. Sinzi wowe impande zombi bagasa nk'abumvikana. Maxime uranyumva? Maxime uranyumva? Maxime uranyumva? Kumva sha hano kugeza ubu hagati y'abakobwa ikipe ya Musanze na Bugesera. Namwabwiye umuhanga wigaragaje. Sinzi abatoza bari hano uburyo babibona rwose batara kuri siriya mwana nimero 13
muhanga cyane ibitego bitandatu by'ikipe ya Bugesera ku bitego 4 bya Musanze aramuteza nimero 5 hano ngira ngo hano tutabasha kuba twari twasoma neza ntabwo babashe kumvikana ntabwo byoroshye rero ibitego 5 ku bitego 7 kipe ya Musanze nayo irimo izamuka gake gake ntabwo byoroshye rwose ibitego 8 igitego cya ibitego 8 hapo wanjani kabisa. Ninaye mshabiki mmoja naye anatafuta kuongea kwa lugha ya Kiswahili, wale ambao wamesikia lugha ya Kiswahili. Sasa tumeanza, unaweza kujitambua au kunieleza watu ambao wako hapa wanjani? Rero hano impande zombi, ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Musanze, bibutse ko ino ni imikino yahuje abafite ubumuga. Ntabwo byoroshye rero hano, ngira ngo hano turebye kuri taburi yerekana ko ikipe ya Bugesera irimo yihererana cyane ikipe ya Musanze. Ibitego 10 ku bitego 10 bya aramuteye neza cyane. Ntabwo byoroshye rero ibitego 11 bya Musanze nkuko nabwiraga. Ya Bugesera ku bitego 7 bya Musanze. Niba ari urugendo sinzi. Kipe ya Bugesera irimo yerekana hano abakunzi, yereka abakunzi bayo ko nawe yihagaze ku kibuga cyayo. Ntabwo byoroshye rero. Nilikuwa naeleza kwamba na mshabiki wale watu ambao wamesikia lugha ya Kiswahili, hebu naweza kuanza. Tunako nani? Zinake Umana Benwa. Alafu wewe mwenyewe sasa kisu umeona mchezo wao watu umeona namna gani? Naona hapa uwanjani wa Senta Nyamata si mchezo iko hapa inachezewa. Wenzetu naona ni kuvuka upande wa wili. Naona hapa timu ya Nyamata inashinda hii timu ya Musanze. Naona mambo mazuri sana ndugu yangu. Kabisa hapa ni Arslan, naona msichana hapa Arslan. Namba 6 mchezaji mkali sana. Ikigaragara nimero 6 hano. Abatosta kirango nabo kumugabane w'Uburayi baramubona. Kipe ya Bugesera yihagazeho cyane kirango kuri ku kibuga cyayo. Ku kibuga cyayo cyangwa ibyo twakwita ku mbehe yayo. Neza cyane. Arakurikiye. Aramuteye ugira kangahe reka da wapijanze. Aramusubije mu kinyumahanga nimero 6 hano nawe. Aramuteye kada igitego cyageze moda. Babwire ngo abafana hano bakubise buzuye. Ngira ngo nimero 6 umuhanga cyane. Ngira ngo na morali irakora. Abandi nyuma y'ikibuga mubahe amashimeshi cyane vraiment. Aba bantu aramutera kada. Kipe rwose ya Bugesera yambaye jezi hano shasha. Nimugiye ntabwo byoroshye rero. Bitegereje neza cyane. Yamucunze uko ahagaze aramuroba.
Gomez ibitego 16 by'ikipe ya Bugesera. Amashyi menshi cyane ku ruhande rwa Bugesera. Amashyi bari inyuma y'ikibuga. Amashyi mubaha amashyi menshi rwose. Mubaha amashyi menshi cyane barayakira. Sinzi kano kanya umwanya w'abatoza. Bugesera rwose niba ari jezi nshasha yambaye hano yayiteka neza sinzi umuntu n'umwe wibwira ngo siporo ni gutya kinwa sinzi imyitozo nimero 5 niba ari ukanya gato ukora ariko ku mugabane w'Uburayi sinzi mugiye kubona ikipe yahagarariye u Rwanda siporo nyirizina mu gihe kimwe Maxime urahita yenda kumva niba unyumva ku ruhande aho ngaho byaba bimeze bite Maxime